Rainbow Channel clear to te in Zavayan chi bai vek ule. Tun tum chu gan thu tlemin her dang lam khet teng o. Mase thumma ang rangin China le India border boina tem hanjep tel le zuaila. Thil theng thar aw meu lowa rampan hi te hi in nu dona lam hoin an chelo ve veri zela. In ka na theng mai thei din huna chuan an ding reng ani tin news site then khata Chinese troops te an lo danna lama Indian army pakhat athi anga tarlan awma mase news site tam takin an tarlan zet nuwa an pai bole hloma chanchin chiangkuang hriat thei ani lo hetianga boruak ain mun chho mek lai hian China lamin in biakna neitura rotna an neina sata wangin Army Commander levela in biakna nimin September ni khan neile ania in biakna an neina mun hi chusul Moldova ani mase chanchin bu sailai thleng hi chuan in biakna hi a hlo tlingdon em hriat thei alani lo ani comment lama zona tamber pakhat Russia hi khoilama nge adin ti hi kanfrachak hlom viawa China a hoisan angin thama satop lam khan Russia Federation hian an puang toa mase multilateral military drill China asom telle awangin India ain nukdoka Russia hian thupuan engma an nei hranchuang lova diplomatic channel aero Indian and hian anin bepop ton rengnin alanga nimin September ni khan India Defense Minister Rajnath Singh chu Russia khapui Moscow lampanin athok chuak toa Russia hian Shanghai Cooperation Organization member Ram Defense Minister ten meeting an neidon ani he meeting a hian India Defense Minister hi ateldona China po anteldon bok mase Defense Minister hian akhan pain China Foreign Ministry ayo palaite a mudon lauti apuang loksa India Defense Minister hi he meeting a teltura a kalchan berchu terrorist nuai bo dan tur le nek chep dan tur chungchang soi ho ani don bang ni in Genius chuan an puang ani The Indian Express chuan September ni nizan darkwa khan Chinese company in a develop mobile phone application somli pasari India in a ben nuwa nizan khan Information and Technology Ministry chuan India in Chinese company ten undeveloped application zasom pasari abandon ti an puang chiang leta heng ben tur lisa hian kan video masa an ben jinga tel mai thai nia an soi PUBG le games dang develop tu lian tak Tencent po an tel tangeya June thakhan application somnga pakua India hian alo ben toa July thakhan application somli pasari aben belle boka tuna hian application zasom pasari a ben chunjom le don in The Indian Express hian an puang ani ITX section 69A mangin India hian athunai na hi a mangdona danang takin ben ani don in an tarlang ben tur hi full list ti chua alani lawa mase he video ian hi chuan ti chua ani to in arin Buena lam lir kan soi tamta thudanga lo pakai dai teang Japanese engineer ten until siam chua tharhi apuidon khopmai Mizoram ate hian siam chua nivezok ta se kan chortang kai ngotin arin Fox News in antarlan danin Japanin kar thlok thei asiam chuaka test po lotling takan nei aniti antarlanga Tes anneina hian mi pakhat chau chuangin antesa mixing phur kwalvel nan atangkai hledon in antar langa athlo sanjong hi chikrang thrang awma boruak sang taka chuan athlok don lo nin alanga antarlan danin traffic jam vela awm hun atanga thlok chuak tur hian minute li chung vel hun amamo dona mase he ahun mamo hi develop anianga hun rei lo jok amamo turangai ani kalkonga khotlaina omia lovin athok chokanga mun tholaya trumin atlanzui le theimaidon nin ansoi hekar siam chuak tu company chief executive officer
tomo hero chuan transportation atante mipui him taka phurkwal nan te ahman theidona khovel mipui tan kongthar ahong dona ni atia him takin athlok kwal thei ani ti hi hlothling takin test ania aminga skydrive ti vua ani tomo hero hian hetiang car thlok thei skydrive hi kum sangni somni pathuma chuan atak taka mipuin anman le anlei thei turin an siam chu man an beisaya mitam tak chuan car pa ngai ain an leiduin an man du jok ngei arin thu asoibok minute nga atanga minute som chung velarei athok thei turangai ania hei hi aphurri dan azrin athlo thei chung reizong hi ain angdon lo ani mela smooth takle him takin test aneina hian athok thei ani ti antarlang skydrive hi zavel ama saberatan an siam chuak phot anga hral akal dana zirin le aman tlak dan azirte mipuiten an chor tangkai dan azirtein khovel huapa hral chua tham an siam chuak zui don ani he skydrive hi asiam dan phunga hian helicopter le thlona dangte anga siam ani lawa engine design po adang dai bok smooth taka thlok tura siam ania battery mang ani don poka hei wang hian a speed le power engkim hi electric current mang ani don awangin engine ngor le ribeng cheng asiam tlem hle don niin antar lang bok ani kum sang ni som pani atang to khan skydrive project hi kalpui tran aloni towa he car siam chona na mamo sum tho tu te hi Japanese company lian tak tak Toyota te electronic company lian Panasonic tele video games developer Bandai Namco te ani ama hian hetiang deuh hi car thlok thei hi Germany le ramthen khatten an lo siam chin towa ma se aman atawa wangin tuman an leingam lo niin antar langa tunami hi aman za tur hi soichian alani lawa aman tlom taka hral thei an beisaya hral ani huna India te import nita se Mizoram traffic jam na salutuk anga te hian atangkai viewin arin The Associated Press le NDTV te point skydrive chungchang hi antar langa khovela vehicle lama thil thar jinga chuan khovelin angai venber te jingami ani ome hlotling takin siam chua ani chuan mixing le bungro transportation lama harsatna tamtak abikin khopuiliana te atire duak thaitura angaya beiseina annei sang le ani India ral thuam lam lo hoile lokila India ral thuam jinga kan hriat ngai vak lo thil pakhat hi hanlu chil le lok don teang Indian Apache attack chopper US atanga aleite Su-30 MKI Russia atanga aleite le tunlai fighter aircraft jinga thom nei lian tak Rafale fighter aircraft France atanga Indian aleite hi kan hrelar fu toa heiba ka hian domestic fighter hal tejas fighter tepo an thom ariring hle boka T90 tank India in China angdawin Bharat Art Mover Company in an siam thu tepo Rainbow Channel a hian karon soilang to hloma mase soilan lo tak le soilan ngai lo tak changkang taksi India hian anei rukhiau mai Herald thuam hi India hian line of actual control boina po hian a soilang ngai haulo maya mase lunch ani to ti ero achan chin ziania Wikipedia lama tarlan ani thung chural thuam chu enge nile Israel in laser beam future weapon an so tepo kan mutoa India hian tuna kan soi tur hi aso ve haulo boka mase khoi misona emochuan amang to nin soi om boka mase India sarkar lam hian aman thu apongjar haulo thung chural thum chu kiloampere linear injector kali anti mai hi ani laser angdeu ania mase India hian amang nia anpu na zongjonga hian conspiracy theory dota in puna angin achang deu zela defense update chuan Herald thuam hi India in ayan chin masakber na chu Kashmir Valley kalpona lever kong poimo tak mai Johar tunnel anti mai chu
chunglam atanga vur lotol thutin anno phuivek maya border road organization chuan anthian fai ngam mai lova lever sei tak ania wangle achunglam vur lotol le mai theitur oma wangin anchengam lonin ansoi ani mase he tunnel thian fai tur hian Defense Research and Development Organization lastek tele Indian Research and Analysis Wing tetrang kopin ten fai na hi anthoka heta hian kali weapon hi man aninin antar langa vurin anho khaluk mai chu heavy generator atranga current line kalia hian anthunjama laser chaktak mai chu akap chuka helai area vur khon bur mai chu voile khata atuiral ngal duk mai niin ansoya chu tiang taka laser chakle thokna chu India hian azep tlat emmi ti hi zona chu anita an enchinna hian anhlo tling hlenin ansoi ti chuan kali ral thuam mel malaka man masak ber chu operation whitewash khan aniti antar lang boka mase India hian hemitruma Indian kali amang nia ansoi po hi aniloti asoile thawa YouTube channel Trend Khata chuan anvai pathian ming join hele joral thum hi kali ti mingwo ania thina tina ani tin soifi ania Hindu pathian ming hi anbe chantir po ani thei thawa mase kali lampum hi chu kan soita kangkhian kilo ampere linear injector tina ania aphena hian an melmate thattu le tilum tu an pathian kali hi anda du wanga heming hi phua po ani thei thomai ti chuan operation whitewash hi kumsang ni sompan hi April ni saria thengkha niin tarlan ania hemini hian Pakistan army jasom ni palilai anthia civil mi som pakhat anthi telbok niin Pakistan army thu chu lama chuan tarlan ani defense update in an tarlan dan chuan India army tele Pakistan army te hi Siachen Glacier muna anin ebranga vurin akhuluk mai tlang atanga hlawak lawa Pakistan lam hi anin khuara hemison hi India hian akalpui film khur hlemaya jing khowarma operation hi neitumin India lam hian ruam manna ansiama uluk taka ralrel dan turpo hi duan ani in an film khur hle ani operation whitewash hian antum berchu tlang bul thuta vur chu ka tuya tlang chipa vur cha tak mai chu toltira Pakistan army te chiltir kha antum ni in tarlan ani hetianga titur hian kali ral thuam hi India chuan athlang ta ama hi ari tham ema wangin thlona lian tak bungraphur chin aphur angaya wangin aphur tur hian Russia kuchuak Ilyushin IL-76 thlona man ani kali hi chikrang krang awma he operationa anman hi kali laser weapon 5000 watt man ania IL-76 thlona pahni mangin heral thuami phur ania atira antum dan chuan April ni sari chundar som pahnia operation hi neitran tura ruaman ani tarup mai mase harsatna anei tatlat maya chunlaya bei ani chuan vur hi Indian army te omnalama nasataka atol ve anhlo thon thu ansoya nisanen laser na tho chu atran kop chuan antum angin hemison hi ahlo tingdon lovin anhria ani ti chuan ruam manna masa chu thak thlengin ni chua ma bei anthlang ta jok niin antar langa ti chuan Saraswa Air Base atangin IL-76 thona panin kali laser weapon chu phur chua ani don ta an phur chua ma hian jinglamdar nia Mirage fighter parukle Su-30 MKI panhiten IL-76 vakal na turhi ahimle himlo thithlai pain anve en fianon le thap phota laser hian khoilaya tak nge awaka angti te anwazir chiang non lea trigger point tur mark thap anita kali laser weapon phur chuan Saraswa Air Base atang chuan IL-76 panhi chu an thlok chuak ta ani ruaman angkhapin jingdar lia che chuan IL-76 thlona atang chuan kali laser chu tinungin vur khonin cha takmaya abo tlang chu
aka na tur point ruam han sa chuan an laser mang chuan an kap ta ka chim ngal vekhi an tumani lawa vur chu tolmai thai tur khopa a hlawam nuwa thlona te hi base lama an kirle ta zindar nga le minute somli arik chuan vur tol thom omti Pakistan Army ten an puanga anom mun atanga insaseng turin man mo takin information an pechok ta mase khuwa atlai zo to vur chu aron tol tatak takmaya darkar khada kilometer sang thum vel chakin vur tol hian ahmatiamin akhu pheita mia maya Pakistan Army lam chuan helai muna Pakistan Army jasom ni pali le civil mi som pakhat omta chu vurin fit somria tatanga fit za chain achil bovek ani tin an puang ani Pakistan hian India hi he thil thenga hian aring hel lea vur hi atol fo thina mase nisain aem mi lawa jingkhovot taka nipo achhu chian tak tak ma le ngala hetianga vurna sa takmaya atol thut mai hi khuarial chiatna ani thailawa India thilti ani tin India anpua kali laser weapon hi an mangningein an soibok mase India chuan hetiang ral thuam hi India in aneilo an titlat thunga Pakistan Army te ruangzon le hai chua po hi na hau tak tak atlingta ani he thil thleng hi a minglem atan Operation White Watch di ania soitongin India chuan inpuna diklo le dot thu mai ani atitlat thung ani kiloampere linear injection hi India hian neilo angin ain soitlata mase Wikipedia lama alan dan chuan India hian chikrang krang kali 80 200 1000 5000 le 10000 te anei niin antar langa kali laser weapon develop tu hi Defense Research and Development Organization le Baba Atomic Research Center te anni niin ansoya beam weapon ti te point soi ania herald thum hi vur ka tuina atana siam hi anilowa aman na turnia antarlan chu melmate missile vansanga awmlaya loka pona turte fighter aircraft ho ka chiat nan le electronic system lamchi reng le computer chip in vuana ral thuam lamchi te ka chiat nana man tura siam ni in antar lang bok ani mase kan soitak angkhan heral thuam hi India hian anei lauti asoitoa tin Operation White Watch po hi dot a inpu na ani atitlat boka India ral thuam nei jinga po chiartel ani lo bok India hian anei tak tak nge nei tak tak lo ti hi chu sarkar thuruk ani chuan heral thuam hi man ani ma chuan hriat thei ani melowa mase achanchin chipchiar taka ziana omnuala Wikipedia lama thenga da ani wang hian India hian alokol tharukhiau po ani thei thobok ani